Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga bate CTV ni pediang sobai pi baro syaki mat kimat mentaga janmiet kesngiyo maulong ke kat Tarik Ïaïong arajar arhunriyo. Kimat Khubor naga Jylla. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke sang mau laya kendo ya gitu khot jong ke Aceh Literary Society hatura ban persngau halor ke jingshim rai jong ke sorkar ban penrung ya ke khtin khasi bat garo kum ki khtin sorkar jong ke Jylla Meghalaya nalor ke khtin English bat ban panjing kershan naga seng Aceh Literary Society hak bayadai bat ke jingshna yaki rule Kenang ban yok penteri kampura bat kumju ban penklan ya ke jingdawa ya ke sorkar pedeng ban penrung ya ke khtin khasi bat garo haka kernit ke bepra jong ke riti sensyar kari India. Kaseng HSPDP kalau ya ro ya ke sorkar MDA ke balai alam do menteri Rangba u Konrad ke sangma namar baka sorkar kala shim ya karai ban penlong khtin sorkar no ya ke khtin khasi bat ke khtin garo. U Presiden ke HSPDP u ba KP Pangniang ulaong baka ni karai baka sorkar kala shim kande ke Khubor ke baka sorkar India kan yoi ya ke jingdon kamban penrung no ya ke khtin khasi bat garo haka kernit ke bepra jong ke riti sensyar kari India. U Chief Engineer jong ke PHE u ba RS Nongbri rengkat bat u Executive Engineer jong ke PHE Maukerwat Division kam Member Secretary DWSM jong ke JJM Southwest Khasi Hills District u ba ke Nong Besau. Kila her jurip ya ke treatment plan jong ka light nong combined water supply scheme balashna hagashnong jasyar. Kaseng BJP ke bu hakmat ya ke kerteng jong ba sanbor sulai banlong kum kertong MP jong ke BJP hagane ke election chiteng samoy na ke Shillong Parliamentary Constituency. UMLA ke BJP na pentor umkra constituency ba AL hek ulaya tu bagi don sangut ki papan tiket na ke BJP bat ya ke kerteng jong baro sangut lapha si Delhi bat kan syong na Delhi hano kin ai ya ke tiket. U Presiden ke HSPDP uba KP Pangniang ulaya tu badang syen ke seng HSPDP kala lek ban penkenmau ya ke sorkar bagadai ban sedang no ya ke jinge keren penbaik buat bat ke Asam naga benta ke ba ar nrei ula ong bau menteri Rangba ula pensyai haki baga jinge keren penbaik kan sedang no syen hadin baladep sendon ke election ha Asam. Syuk ula ong ba hagini ki khindiat sngi ban wan kin lek ya kendo biang yo menteri Rangba ban penken mau ba udai ban beteng biang ya ke jinge keren haki henriu teli jaka giba dangsa lembaga hukum jing betha balami nak lidu jangga Church of Northeast India ke Bahad Delhi la bujli no yo bishop bopek ya ke Meghalaya Assam Most Reverend Michael Herons da Most Reverend Bishop Sylvian S. Christian Nin Gesngi. Kinong kit kam hagane ke diocese ki penpau ke jingkermen banang ne syakmat karukom trekam kanong ke bakhot basyai bat ke baburenti ya ke kendon trekam ban penyat ya ki school bat ki wei ki institution ki bahaba po ke jingpet jingkmi jong ke diocese. Ke jingyalang jong ke Meghalaya Asha Workers Union kalapun khamti biang hakakong Mira June Mirsing ban shimti yaga kam presiden jong union wat la kakong Mira kalabat ya kene kakam la khandai snem kenti kakong Mira kala ong bakandang yai beteng ban train ka benta ka bha kamiat jong ki Asha bat ban bud din ru ya ki jing mentoi jong ki nong trai Asha bat ya ki jing dawa baka union kala bu syakmat ke sorkar. Yau chairman ke Green Tech Foundation uba H ban siudor nonglang uba ladan menta pedeng jing stom ke bejur lapen kit no ya u Shillong Civil Hospital ban yo ya ke jing sumar hadin kandai sni shwa ban rung sepok ke Shillong Civil Hospital uba H ban siudor nonglang ula ong balada omla ban yo biang yo lompong deng kan dei ke jingele ke barem jong ke jai rio ulakan tui ba ki basenrani u hospital bakin penjur ya ki jingduai bat bandang penslei ya ke jingkershan ya ke jingki jong ke seng Hamadan Malki hagawai pat kaliang
ka jing sha tngan jong ka Green Tech Foundation kadang yai beteng ha kani ka sngi ka shipau kat bau chairman uba H ban seudo nonglang u beteng ye ka jing sha tngan jong u ha hospital Hamadan Malki pat la shimti da u general secretary uba Ritre Lengdo ban beteng ye ka jing sha tngan jong ki hadien baka seng kala rai ban beteng bet ye ka jing sha tngan tat hadu baka sorkar kan pendam no ya ka soskular bakalaya soi nagbanta bantay ya ka hotel halumpong deng usab divisional officer ka Pathar Khma civil subdivision ulakhot hajir ya kinong yalam ka hima Ïaïong badiau samla Noreshore Timung u bala sa basa ka sinong amreng ka bahab hajirang constituency u bala sya tangon bat sya thombor hakinong trei katanat forest jong ka Jylla asa menha ka laipau tarik unaitung arajar arbusan kani kalong lengba ka jingbata jong ka National Human Rights Commission hadien baka snat hima nongwa mautamur Ïaïong leadership kala ujor syaga National Human Rights Commission hakabai day bat kani ka jingja kajaing tia National Council Central Executive Committee hapo ka jingilam jong President jongka uba sambor mi lengdo kalaya kendo ya uba one kit poshna ubalong u General Secretary ka Meghalaya BJP State Unit hadin bakani ka seng kala tho syaga BJP ban pensngo ya kijing halor kijing ti Ïaïong hapo Giant Hills bar Kylleng ka Jylla Meghalaya ka Saulengdo Higher Secondary School Mokayau kalapun Khubor ya ka kena school jongka kabawan haka kerdan ka pasan jongka top 20 haka result Meghalaya Board of School Education jongka examine secondary school leaving certificate kani ka kena kadai ka Janita Pator kabala penpau ka jingsngungu ya ka school kinong hikai bat ki kime ki kba ki bal kersan ya ka barabor kala kenturu ya ki parak na ban puli bat ban minot ban poi syakatong kayalam Ngobha Football Academy kalapun kutno ya ka Inter School Football Tournament 2026 hakabaki don pratali ki kenhon senrang bat khandai tali ki kenhon kenthei ki balai shimmenta kalempung ke balalong Hamadan Thangrai Southwest Khasi Hills District nakisenrang ka Nolikata Higher Secondary School kala yora ekalam lado bat nakikenthei pat ka Nongna Higher Secondary School kala yo panra ya kanam lado mentai ne pai syakimat Khubor nak leng kari ki borsen syar ha Coimbatore kila perking bahaya ka lek kawan jong ki kali negasngi namar ka jinglek jongo jong menteri rang ba adu kari u Narendra Modi u balatmu ban ai jing kren ha jinglang pai ba ha Coimbatore kum shimenta ka jingya khun jong ka kenhon National Democratic Alliance syaka election jong ka yeng dorbar thau ai unong yalam kaliang persya ha Lok Sabha Rahul Gandhi un select ban yalap election ha Kylleng ka Jylla Tamil Nadu kum shibenta ban penklan ya keseng Congress haswa ka election jong yeng dorbar thau an ka balabu ban penlong ha ka arpulai tarik mentau benai Menteri Rangba Barim ka Rajasthan u Ashok Gehlot ne ulapan pau ya ka jing persya ka bajur halor ka hukum badang syen jong ka yeng bishar Allahabad High Court ka babetha ban ujor ejahar bat ban pelong ya ka jing tokit halor ki jing keno ki bayadai bat unong yalam ka leng persya ha Lok Sabha u Rahul Gandhi kadba kisngi jong ka jing tap vote sya ka yeng dorbar thau an jong ka Tamil Nadu kilanang jan ki seng sain Pyrthei gila penjur bahaya ke jing yalap election kamtam ka kenhon Secular Progressive Alliance balayalam da ka DMK kalami ka thmak tin ka bajur bha hapdeng ka Kerala unit jong ka seng Congress bat menteri rangba ka Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu hadin ba lakno ba ka liang persya kala khanglat ya ka Women's Reservation Bill Menteri Rangba Barim ke Jylla Bihar Nitish Kumar ulaya kendu yang Menteri Rangba Batmai jong ke Bihar Samrat Chaudhry haying sa ja nekasngi kani kalong ru ka jingya kendu ke banengkong nadu balathau ya ke sorkar thamai ha ke Jylla Bihar
Menteri Sarkar Pedeng berkami ia ketenat Kampo Ïaïong Amit Shah Lapoi Shah Tamil Nadu negasni bania shimenta hakajing yalap election jongga BJP shua ke election kaban salong shen menta ubna Ïaïong ki pulit ke Telangana kila set along hayingsa yau state president jangka Bharatiya Janata Party UN Ramchandra Rao hadin bagai BJP kala penbena ban penlong dagi jing ki persya ekaseng Congress hadin ke jing syarem jangka constitution bill kabalong ka amendment ka basispa laipuwei haluk sabha mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei u President kari France, u Emmanuel Macron ulaong baka jing penbena jong ka Iran ban plebiang yaka Strait of Hormuz kalayat hakalenti ke badai. Macron ula penbena ya kani hadin ke jing pelong ya ke jing yalang hapdeng ke France bat ke Britain hanong ba Paris negasni hagaba south kendai tuli kiri gila ya mir jengmut nagabenta ke jing ya lenti lailo jong ki jahai kitmar lengba ka Strait of Hormuz. U Secretary General jongka United Nations u Antonio Guterres ula priang sngau bahaya ke jing penbena jongka Iran bala plelut ya kalenti ya jongki jahad kitmar khai ha ka Strait of Hormuz ha ka jing penbena sange Asia hapdeng ke Israel bat ke Lebanon. U Menteri Rangbado ke Australia u Anthony Albanese ulaong ba ka Australia ka priang sngau bahaya ke jing plebiang ke Iran ya ka Strait of Hormuz. Kasorkar jangka Democratic Republic of Congo bat ka kanhon leno March 23 movement lani kabala tip lengkot kum ka M23 kilaong hakasni tho ding ba ka jinge kren yasuk ka ba lapelong daga Switzerland kalaya chakman khanang banwan ra ya ka jing sange yasia hadin ke jing senge yasiat hapdeng ke Israel bat ke Lebanon kumba iwei point r million ngut kipat ba kibala syap penken ria hagi benta basyati jong keri Lebanon kila lek pai biang syala ki jong ki yeng kisem wat hapdeng ka jing maham bakin don ki tiar pen Pyrthei ong ki nongirap jong ke United Nations ulampang jongka parlimen ha Iran u Muhammad Bagher Ghalibaf ulamaham yo president jongkari America u Donald Trump ba ka Tehran ka laban khang ya ka Strait of Hormuz lada ka America kadang yai beteng ya jing khang dam ya ka lentia ha Strait of Hormuz. President ka Lebanon u Joseph Aoun ulaong ba ka Lebanon kala rung siya kabenta kabathamay kabapelejing mon haga jingya kren yasuk ban yada ya ka hok jong kinong syong shnong ka jingya long ka way bat ka jing sensyar lailo daladi yaladi. Togilong kimat kublay.